Jeremiah pertawang ka ayom at kaladir kaliuru kalawai yangi 4:9. Fitip abaw ang yangi ukuran ni kon Israel yaga jait bin riu Juda kam kerpang. Fitip aduk mentai ke sengi Shibon ba ki prio pakari ke jengiru ki badan kani ke juk ke tien yangi 4:9 nama balai Jisu ang ke gospel ke Lukas kalanang ke besipau ke khat ke baar ula ang kalingka kala berle andrai ki nong trai ki kendiat duna ki prio ki banyang shisha banyalap ya ke gospel da ke donut ke bebek duna ki prio ki badan ke passion na ke bentau Jesus Christ na shirham na ke bentau ki prio na shirham nam ta ke niam na shirham na ke bentau ke puram prio na kwa finan jing shirham yo Jesus Christ ubala yap na ke bentau jang aba jong fi bat ubadan ban pen imi ki prio shibona ngini ki singi Jisu ang kalingka ke bun ke jing at kalabun ragi nong trai ki kendiat try jong ke jing at bon pa ki nong trai shi ke jing at jong